الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الأجالة السريعة إن شاء الله سوف يدور حول من أهم الموضوعات، ألا وهو سميت هذا الموضوع أيها المذنب لا تقنط من رحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawon yettude o yeteɗo Allah du'ano ɓurnaɗo tagi fongo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. yo Allah waɗu en e maɓɓe. mi salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗu en no moɓorɗen ɗo ni ka suudu Allah en fof meɗen jeyaɓe yimɓe aljanna. yewtere annen ko nde yiloto e o kutuba yawowo ɗo bi isnillahi ta'ala, mi inni mawdu on ko ayyo faggitiiɗo bakkatuji ɗuɗuɗi. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindinan ko yaadi e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. mi toromo kadi onon heɗitiɓe e kala heɗitoyiɓe nde yewtere, yo Allah waɗu on ɓen heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere nden kom ɓe naftora. musidɓe julɓe tedduɓe, hadis goto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hay e goto e meɗen ala yaltowo e nder makko. ɓe maaki on no hadisi selluɗo lolluɗo kadi ka karaji karamokoɓe ɓen. ko honɗum woni on? ɓe maaki kullu ibnu adama khata, kullu ibnu adama khata, kala ɓingel adama ko faljayɗo, hay goto yaltari ɗon. kala laatiɗo tawi ko bani adama o natori ka nder hadis ko. si ari kullu ko foppu hande kadi hay goto yaltintinaka ɗon. na annabaɓen, wona sahabaɓe, wona ɓeygu sahabaɓe, wona karamokojo, wona mawɗo, wona marɗo, wona paykum, wona mawɗo, wona debbo, wona gorko, ko kullu. alamu watta bakkatu. hadis on aro yeeso ɗon noon ɓe maaki wa khayrul khatta'ina tawwabun. kono noon ko ɓuri moƴƴude e falje ɓen fof waɗa bakkatu ko anda eɗo waɗi bakkatu ha gayni yilta tuubo rutto kadi. dambugal tuububuye ngal ko udditingal, ngal sokatake fodde wonkikin hewtari ka dande ɗo ka loko ƴere dande. jon noon daren hadiseji ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti fi muɗum. ƴetten aya qur'ana goto pet en ala e ɗuɗɗinde fi ko yewti fi neɗɗo waɗɗo bakkatu ha feƴƴintini. na de waɗayɗo toskoykoy ko waɗɗo bakkatu ha hara bakkatuji maɗin si tawi hara hiɗi yi'otono hara ɗi hebbinino kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi ko fi oɗo wonde yewtude. ko honɗum wonata sor oɗo on, ko honɗum wonata battane oɗo on, sabu ɗi bakkatuji makko. o jeeni, o wujji, o feni, o jatti, o jamfike modi makko, o jamfike ɓeygu makko, o yewike mawɓe makko, o ñaami riba, o ñaami jawde alyatima, o itti wonki, o yari beere, o waddidiri yimɓe. kala bakkatu kon anduɗon kon naada e goɗɗo yiite jahannama, ala kon o waɗari. ko fi oɗo wonde yewde hande. miɗo toro Allah yo Allah hawri ndin en e sawaba. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yabna adam, ɓe noddiɗo kadi ɓingel adama ngel hay goto alamo ɓe acci. ɓe naari ya ayyuhal muslim, ɓe naari ko ayyo julɗo. ɓe naari ya ayyuhal mu'min, ko ayyo gomɗinɗo. ɓe naari ya ayyuhal kafiri, ko ayyo kefeero. ko ɓeyni yabna adam, ko ayyo ɓingel adam. wonɗa julɗo, wonɗa kefeero, wonɗa muslim, wonɗa mu'min, a fof ko a ɓingel adam. ɗo ɓe darari dina kan ko ɓingel ngel ɓe daari. ɓe maaki honnu ma da'awtani wa rajawtani, ko hadisul qudusi. wo foddi a noddilam min Allah, tawi hiɗa jorti kadi ka am min Allah sabu bakkatuji maɗin, wo ghafartu laka ma kana minka wala ubali. mi yaafotomo kala bakkatu ko jogiɗa, hay haaju an ala e muɗum. ko Allah yewti ɗum ɗo. o inni kadi yabna adam, ko ayyo ɓingel adam,
law balagat zunubuk wo haysi bakkatuji maɗi yehi ha yottoyke anana sama'i ka weeyo ka kammu dow ga summa stagfartani hooti a tuubi a ruttike ka min Allah ghafartu laka mi yafotoma kala ko jogiɗa e bakkatu. ɓe suɓari ɗo ko jenu ma ko to sukungo kala ko jogiɗa e bakkatu sa tuubi a ruttike Allah yafoto. tati ɓe wi yabna adam ko hayyo ɓingel adam innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya sa ari ka min Allah ga haraɗa hebbini leydi ni fof bakkatu summa laqitani kon non tawala nga la tushrik bi shay'an harano sirko ala dey e nder on bakkatu ɗon wala ataytuka bi qurabiha maghfira min kati mi ardete min Allah subhanahu wa ta'ala wanwa leydi ndin tef fop hara ko yaforal mi yafotoma fop ma bi mana sa hebbini leydi ndin tew bakkatu a fewti Allah inni Allah mi bonnima mi torike ma yafolam mi fillotako Allah inna mi yafikema ko ɗo wiyete Allah laysa ka mislihi shay sifa Allah ala hay goto ikkitaka ton sina bakkatu ngotu ngo wiyete kon shirku yo Allah dandu en tawdoyde Allah e ko wiyete kon shirku yewgol ndaro ba kawwol piɓol biniri nasi gere go goɗɗo watta goɗɗo lampagol yollugol goɗɗo lekki arsike lekki hijabu ɗi piiji ɗo sa tawdoyi Allah e ɗiɗo e fottagol karama ko ɓen kala mayduɗo e shirku o natoye ka yide jahannama o luttoye kadi hadis gone la sallam maki man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna kala on mayɗo hara o sirkanari Allah hay e hunde a natoye e aljanna wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar kala kadi mayɗo o maydi e shirku on pellete o nato yite jahannam shirku on kadi naade fi sa waɗi sa lotaki nes na ɗon probléme ko si tawi a duumiki e muɗum ha a maydi e muɗum hara tubari hara werde ma ko yite jahannam illa ko hina ɗum ɗon sa inni Allah accanan o accante fodde hiɗa wuuri ɗo kadi hiɗa contrôle de hoorema sa inni Allah yo accane o accante dalil meɗen bakkatu no wa'iri wo no wa'iri Allah yafoto goɗɗo e bani Israila o wari wonkiji 99 ko Allah hon tagi ɗi wonkiji ɗo ɗiɗo foppo o wari ɗi sabu keferankaku makko e geddi makko o landi goto e rewoɓe miɗo wawi tubude o inni an tububu e alanama o wari on noon kadi woni 100 o yehi o lando e karamokojo janguɗo faamuɗo o inni mi wari 100 miɗo wawi tubude on inni hay hunde ala ko heedayma e tububu en kadi tuba o inni kono sarti on a iwa e leydi ka waɗɗa ɗi boneji ɗo yaha e leydi nokkel kaari ko yimɓe moƴƴuɓe won ton an e maɓɓe rewi ɗon ton Allah iwɗo few o fokkiti yewgo ɗo yehi ha lawol malakul mawti on tawimo ɗon warimo ɓay o warimo malaikaɓe yurmede ɓen e malaikaɓe lette ɓen ɓe adodiri e hoore fure on malaikaɓe lette ɓen ɓe inni o warata wonkiji 100 tawata o ko aljanna yaata malaikaɓe yurmede ɓen ɓe wi o wari wonkiji 100 kono ko ittimo ka saare makko no mo yawde to ko sabu o tuubi o ninsi ko waɗi kon annadamu tawba ninsugol yoni tuububu hen Allah subhanahu wa ta'ala ko yaajuɗo yurmede o awa sifa bani adama ko yaajuɗo yurmede himo mari yurmendeji 100 himo marani jiyaɓe makko ɓe yawmal qiyamati 99 ko gotum petto o addi ka adna ga kulle ɗew wo yimɓe ɓe wo jinna fof koye nder kun ɗo woni yurmodirde yo Allah hokku en ɗiɗa yawmal qiyama tawi ka o maayi ɗon net ka tumbo gaɓura Allah subhanahu wa ta'ala yurmene makko nen o yamiri leydi ka o wonno yahude to yondi ɓador embere cuɓal riwayaji go ɓeyni embere sogonal ndin ɗon ɓadi furi e on ɓuri ɓattorade ton malaikaɓe yurmede ɓen ƴetti o nayi mo ka aljanna sabu ko ninsi kon ko waɗi kon enen ɗo fof ko hombo waɗi wari wonkiji 100 ko haɗi tuuba ruttoɗa ka Allah bakkatuma on no wayi wo no wa'iri wo no wayi hay e hunde ko laawi taw ala fewndo yiɗa contrôle de hoorema hakkil no woodi a hewtanarima ka dande ɗo no bakkatuma on wayi wo si tawi ko an e moodi bon inni yo accane a fillotako siko an e sonnaji on inni yo accane hay neɗɗo ko innete kon ko ɓuura innirede kamen hara ko heɓuɗo fattu yo tuubo rutto na probléme ha hewti warɗo 100 yo tuubo rutto hino woodi ɗo qissa karamokoɓe goo no jaɓimo karamokoɓe goo jaɓamo fewndo annabi Musa alayhi salam sonnajo goo
o ƴettuno reedu tawi na reedu halal ko wiyeten kon o jini ha o sowi ɓay o sowike o jibini tun o wari boobon kadi woni bone e hoore bone o immoy o ninsi noon hande kadi ko waɗi jeeno gon ko o ninsi kadi ko itti wonki kin kon kadi o aroy taw e annabi Musa alayhi salam o ini Musa mi waɗi jeeno mi jombaka mi jamfike moodi an mi ƴetti reedu e nder muɗum mi jibini boobo mi wari boobon kadi fillay on ɓeyni annabi Musa inni subhanallah yaltuɗo annabi Musa raɗimo yaltuɗo nde lette ɗen no tippo watade tawan ɗo hara koyne wondi sonnaji o yalti himo uggini himo fesa himo maapi ko honno gerdata Allah subhanahu wa ta'ala ko yaajuɗo yurmede o nuli Jibril o ini Jibril yaw landoɗa Musa ko fi honnum o raɗani on debbo waɗɗo bone ha gayni yilti ninsi ko waɗi kon o tuubi o laɗɗani ko fi honnum o raɗanimo Jibril ay landi ɗum Musa annabi Musa alayhi salam inni Jibril mi yaari ka hoore leydi ɗo bakkaatu mawnuɗo ha tumane debbo jeenata ha gayna yilto kadi jibina boobon ittaki wonkiɗon ko ɗum waɗi simi raɗimo Jibril inni accumi yetoma bone goto hulɓiniɗo ɓuri ko debbo o waɗi kon o inni wo kala neɗɗo nanɗo salliji on hino wiya hayya ala sala are ka julde hayya alal fala are ka malore o jooɗi o jokki fiyakuji aduna ha o ronki notade salliji on ka juulirde o inni wo bakkato on ɗon no mawniki Allah ɓuri ko o debbo ɗo waɗi kon o debbo o tuubi o laɓɓini Allah subhanahu wa ta'ala o yaafimo komboye men hewti o alhaali ɗo hay e goto enen ɗo probléme ji ɗo joni goɗɗo ari ɗo no mapori kaydi jommidira ɗo e porto waɗa jeeno tuubu ruttoɗa lawanakima kaydi ndin heɓiki alhamdulillah ƴetta kaydi ndin hande ka no rewirandi Allah holla Allah anin si ko waɗirnoɗa ko sabu mapare Allah accanan yalta e on bone ɗon hande kadi o accante bi isnillahi taala Allah ko yawuɗo yurmede si ɗum noon feƴƴi ko hombo emen waɗi bakkaatu siga ko arabuɓe wanno ka Allah ino waysal maw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat goɗɗo jibinane boobo ko tawata mo beehino faala ƴetta on boobo ka o wuuri ɗon jasa ngay ka haa ka lugga ƴetta boobo on ukkiramo hoore nden hara boobo on hino no wulla enen en hewtaari ɗo ɓeeɗo fof ɓe tuubi ɓe rutti Allah jaɓani ɓe tuububuye ɓe woni sahabaɓe ɓe woni tugaale ɓurɗe mawnude e tugaale l'islam kadi tawa e maɓɓe wondunoɓe nelaaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam gooto e maɓɓe ƴettino ɓiɗɗo muɗum hiɓe yaha ɓe nayi mo haa ka burure o jasi ngeyke kan himo jasude ka jiwunkun no landade mo baaba ko honɗum wonɗa e wadde si tawi yehi ha nduggu ngun ɗuuɗi ka waare ben makko o waɗani o fittana ben makko waare nden o ndaara jiwunku yurmen nden ara o ndaara ngeyke kan o andita nde kunno jomba e jawdi makko fof yahay o inna mo teddinde leñol ngol o ƴettiri jiwunkun koyɗe ɗen o junniti kun ka nder ngeyka subhanallah ɓeeɗo fof ɓe tuubi ɓe rutti Allah jaɓani ɓe ɓe gollani l'islam ha Allah inni ɓe onon ɗo golle kala ko falɗo ñande mayɗo wo ko aljanna goto e meɗen hewtaɗi ɗi alhaaliji bakkatoy koye jogiɗen ɗo ko en hewtaɗi étape ji ɗo Allah yaafike ɓeeɗo Khalid bunil Walid gollannoɗo l'islam o soñji l'islam gereji 50 o waɗi contre l'islam Khalid bunil Walid wonno sabu sahabaɓe 70 sahindina ghazwatu Uhud no tawa e hoore maɓɓe Hamza bun Abdul Muttalib bappirawo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam o tuubi o rutti o naati ka l'islam Allah absektimo jaɓimo yaafimo kadi ko waɗi kon fof ko ɓuri moƴƴude kon fof ko ɓuri fodde kon fop Allah waylanimo konko waɗno fop wattanimo kadi moƴƴi ko ɗo wiyete Allah laysa ka mislihi shay sifa makko ala o waɗi gereji kadi 50 kadi fino l'islamu ɓantora o defandi l'islam ha nelaɗo maki on ko sayfullahi lmaslul nelaɗo jammimo ɗum ɗo nde ɓe yawno gere on Khaybar ɓeyni si oɗo waroyama ko kaarijo ƴettata si oɗo waroyama ko kaarijo ƴettata drapeau nelaɗo konti ɓe ha ɓe timmi tato ɓeyni si tammo waroyama ƴettoyay drapeau on neɗɗo tawa ko yarayɗo yeeso na ardayɗo ɓaawo ko on ɗon Allah waɗoyta sabu ko udditoyta ton ɗum ko Khalid bunil Walid radiyallahu ta'ala anhu wa arda si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe
goɗɗo enen ɓe wonɓe arde fréquente ka juulirde bimbi e kiikiiɗe jemma e ñaloroma yaha bayanaji waajodira wata en fellitudey tenki wonkiki yaltari ka dandema ta fellitudoy a naati aljanna. ɓe wonɓe ka yaasi wonɓe fiimude yara beere jokka rewɓe wujja fena jatta wata taƴanoɓe dey fodde kamɓe kadi wonkiki yaltari ka ɓandu. ko fi hon ɗum ari e qissa goto e qissaji bani israil wonno worɓe ɗiɗo tawi ko ɓe kawtal tawi noon oya ko tinniɗo moƴƴa ka diina oya golle makko waɗugol bakkaatu yara beere o tinniɗo ka diina sono be o innamo kori hulu allah accito o waɗugol ko boni ko noon o waajorimo ha ñande go tawi ɗum mettiti wonaɗo e waajede on say wonɗo wadde bakkatuji on o inni honno wo khallini wa rabbi tertodilan e joomi an kako a woni ko tagilan en kafa gabru tertolan ɓay o wowli ɗum ɗo on say o rewowo allah o inni an allah yaafotakoma o nadatama aljanna o yaafotakoma o nadatama aljanna oya wowli ɗum ɗo wowlirno ɗum ɗo ngol konngol ɗo ngol satti allahu subhanahu wa ta'ala allah wari ɓe ɗon ɓe ɗiɗo non ɓay ɓe maayi allah immintinoy ɓe o darni ɓe yeeso makko oyni ko fi hon ɗum townanta hito magon e hoore am min allah ko fi hon ɗum innanta allah yaafotako o ene ko an wone waɗande bakkato on kay ko min allah o yeddi on se allah inni ko a waɗɗo bakkato mi yaafike ma yaw aljanna o inni ko an sikkunoɗo hino wadde ka moƴƴi kon an on kadi ko sabu yurmede an natirta aljanna na sabu ko moƴƴuɗa kon ɓe nangi on noon ɓe nayi mo yiite jahannama sabu konngol gotol ne laaɗo sallllahu alih w sallam e maaki wa innal abda no jiyaɗo la yatakallamu bi kalima mo wowla konngol gotol la yulqi laha balan haro o wattana hakkille maggol a wattana hakkille konngol ngol fa yahwi bihi fi naari jahannama sabu ina harifa ngol tippinoyoma e nder yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 90 sabu konngol gotol pet hara koye sama kala e campi wonɗa a wattana hakkil few on non ko sabu ngol konngol ɗon innugol allah yaafotakomo ɗum na juuɗe makko woni allah nadatamo aljanna ɗum na juuɗe ma woni kaari ko kefeero kaari ko naafiki ɗum ala e juuɗe ma woni ɗum koye juuɗe rabbu samawati wal ardi on misal gotal mi feƴƴa mbileɓe fir'auna ɓen duuɓi 60 koye nder mbileyagal shirku billahi ɓe wuuri ko ɗum ɓe wuuri duuɓi 60 ha allah tigi on o qirriti mbileyagal makko wa ja'u bi sihrin azim wallahi ɓe addi mbileyagal mawnugal tellement ke ko ɓe wawno mbileyagal kon hoorejo mbile ɓen hakke ko mbileyagal makko fof yewno ha tawi guite ɗen hannde kadi wumino few ñande kanko e annab moussa ɓe nangodirno ɓay annab moussa liɓi toggorɗum ɗum moɗi bollo e maɓɓe koye fof hoorejo mbilejo inni ene ɓay o liɓi tuggordu makko ndu wonti boddi moɗi bollo e men koye ene reedu mayri on ƴuufuno ɓe inni o inni wallahi na mbileyagal sina ɗum goɗɗum si moɗi boddi tun ƴuwo fay seeɗa ko on sa wini amanna bi rabbil alamin rabbi moussa wa harun minen men gomɗini few firawna wi hon ɗum amantum lahu qabla an azana lakum on gomɗinimo ko adimi jonnude on autorisation law gatti anna aydiya ko mi taccita e juuɗe mon o inni waɗu kala ko falla lannu o siraka ala ma jaa min ɓurnatama e hoore o gonga mo mi yiiɗo fagdi ma anta qat waɗu kala ko falla ko watta ko fof ɗum ko adna ɗo si min ma yaray lan ni hande kadi ko weetata bimbi tawi koɓe keefeero geddo allah ko innete nangue muti kiikiiɗe tawi hiɓe ka aljanna ɓe sujjanari allah sina sujudure wotere ɓe hajjoyari makka ɓe hoorari ɓe ittari sadaka ko battane moƴƴo woni ko allah subahana taala woni ko okki ɓe torki allah yo allah okku en battane moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis mo filli ɗum aba hurayra wo law ya'lamu lmumin ma inda allahi min al uquba ma tami'a min jannatihi ahad o hara gomɗinɗo hino anduno ko allah jogii ton e façon ji lette ko wonɗa julɗo wo pellet a sikkatano heɓo e moƴƴere yawmal qiyama a tañinota ko aljanna e laaɗo sappi kadi kefeero on ɓeyni walaw ya'lamu lkafir hara kefeero kan no anduno ma inda allahi min arrahma ko allah jogii immorde e façon yurmendeji no yurminirta ɓe jiyaɓe makko wo ma qanata min jannatihi ahad hay goto taƴatana ko yurmende makko nden la taqnatu min rahmatillah wata hay e goto e meɗen taƴo yurmende allah nden rawahu imam muslim
musidɓe julɓe tedduɓe ayeje qur'ane nder ayeje ɓuri guluje jeego 6636 maɗum 6666 ayeje ko woni nder qur'an aya ɓurɗo e fotude wonande julɗo ko o aya wonɗo e arde ɗo qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yahfiru zunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim. Aya fotari ha hewtiti oɗo fi honno sabu piiji ndan ko o wiyeteɗo Allah taguɗo kammul in tagi leyɗele mari aljanna mari yite jahannam warayɗoma wara en fo sanga nde o faala o immintinay ga sanga o faala o ko o woni ka kammu dow o nuli aminul wahyi ɓuraɗo hoolede on fo e nder malaika ila aminil ard e ɓuraɗo hoolede on fo ka hawre leyɗo ɗum ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko hombo nuli ko Allah ko hombo nula ko jibril ko e hombo nula ko e muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko honnu oyni yo yeetoyomo ɓul yeeto ɓe jiyaɓe an ya ibadiya allazina asrafu ko ono yo jiyaɓe an ko ɓuri fodde kon fo Allah ƴetti waɗɓe bakkaatu ɓen o bakki e makko oyni onon ko on jiyaɓe an o innaari ko ono yo bakkon ɗimɓe o innaari ko ono yo keefeero o innaari ko ono yo yedduɓe Allah na ɗum o wi ul ya ibadiya ko ono yo jiyaɓe an himo qirriti kanko jeyi on malgré yiɗa wadde bakkaatu a yeddaymo bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma fofango e artirago ko ñamata ko dagi e ko harmi fop o inni ko ayyo jiyaɗo an ñande o nodduno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kay ko non o noddirimo subhanallazi asra bi abdihi senade wodani on allahjo royruɗo jiyaɗo makko on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inde ko Allah noddiriɓe kon fop ala inde ɓurayde weldeɓe si Allah inni ko ayyo jiyaɗo an goɗɗo ko ɗaɓɓata ko hatuma nde woni maccuɗo Allah wona kurkaɗo Allah Allah noon irritanike ɓeeɗo faggitiɓe bakkaatu wo kon jiyaɓe makko allazina onon ɓen asrafu na dey waɗuɓe gokkuni ko waɗuɓe buy fantini hande kadi haray goto falaka ɓe yiwde asrafu ala anfusihim fantimɓe bakkaatu e dow wonkiji maɓɓe ko honno woyni ɓe la taqnatu min rahmatillah mi toriki on mi jeeji on watta on taƴo yurmede Allah nden inna allaha yahfiru zunuba jamia Allah ko o yaafotoɗo bakkatujin ɗiɗendangal fop majji hay goto yaltitake ɗo jamiyan ɗo ɗo wala yubali hara o haajaka kadi no wayri wo no wayri e bakkaton Allah yaafoto fop hande kadi o aya no foti tentini wona ene wuruɓe Europe a ñama e riba yiɗɗa yiɗa a ndaray ko harmi yiɗɗa e ko yiɗa a faggitoto bakkatu yiɗɗa yo yiɗa ko enen ɗo woni ko nodda ɗo la taqnatu watta on taƴo few min rahmatillah immorde e yurmede Allah nden inna allaha yahfiru zunuba jamia Allah yaafoto bakkatu fop hay goto ittitaka ɗon o darniro e ayon kadi wa inna allaha huwa alghafuru rahim kanko kadi woni yaafotoɗo kanko kadi woni yurmeteɗo kadi subhanallah ko ɗum ɗaɓɓeten kadi ɓaawo ɗum ɗo ta goɗɗo innu mi waɗi kunɗa miɗo huuli ɗum ɗo la nin suko waɗɗa ko yiltoɗa ka Allah Allah jaɓete no andirɗen ɗon nenejo yurmede ko woni hakkude nenejo e ɓiɗɗo nene ƴettata ɓiɗɗo muɗum bugo e nder yiite jahannama ko noon kadi andirɗon Allah kan no satta e makko ƴettuɗo jiyangel makko bugo e nder yiite jahannama la taqnatu min rahmatillah o aya karamo koɓe goyni ko sababu nusul makko woɓɓe arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yimɓe tawi ɓe waɗi shirku buy wa qatalu kasiran ɓe wari kadi ko ɗuuɗi wa zanu ɓe jeeni kadi ko feƴƴiti jeeno tawi ko ɗum woni golle maɓɓe yarugol beere ko ɗum woni golle maɓɓe ittugol wonkiji ko ɗum woni golle maɓɓe shirku billahi ko ɗum wonno golle maɓɓe ɓe ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ko ɗum ɗo woni ko mapini ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on say janggani ɓe o aya ɗo la taqnatu min rahmatillah wata on taƴo yurmede Allah nden inna allaha yahfiru zunuba jamia ko Allah woni yaafotoɗo dendagal bakkatu musidɓe julɓe tedduɓe sababu nusulu o aya seykujo goto mawɗo goto si innama noon mawɗo arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam himo e hoore tuggordu himo tuggo kara han o woni e yarude si goɗɗo noon wuuri ko paykum wono mi woni e wolirde ni fewdo ɗo yeeyi ɗo ha tawi hande kadi a wata daragol moƴƴa sa daroto kadi ko be hoore tuggordu sa jotto ko be ɓaroɗa ko piiji ɗin fof hande kay lanni o mawɗo ari hino maapi no fesa ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni nelaɗo bakkatuji an ɗin ɗuuɗi
hakke ko ɗi ɗuuɗi tawi o wataɗi kontude, hakke ko ɗi ɗuuɗi tawi o wata sifade ɗi. On sene laaɗo sallallah alih w sallam maki ene hiɗa seedi wondema ala reweteɗo si wona Allah, o inni miɗo seedi kadi an kadi ko ane laaɗo Allah. On sene laaɗo sallallah alih w sallam maki qad ghafara allahu laka, a gomɗi Allah on yaafikema fajaratika wa hadaratika, bakkatuji ma jani to sooki fof majji Allah o yaafikema. Enen ɗo hande kadi ko honɗum tongi en hande kay tubugo rutto ka Allah. Sa waɗi bakkat no wayi wo tuubu ruttoɗa juulade torɗo Allah, Allah accanan mi bonni mi fillotako. Sa aroyino fillade kadi tuubu ruttoɗa toroɗa Allah kadi yo Allah o yaafoma kadi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki Allah o yaafike hadis on ko fillimo ko imamu Ahmad. Musidɓe julɓe tedduɓe, sababu nuzulu o aya fada Allahu ila maghfiratihi, ndareɓe Allah o noddi faade e yaafuye makko on. Tawata ko wowluɓe konguɗi, goɗɗo ko woni kefere o hande ka fewndi ɗo o wolda sifaɗin konguɗi. Man za'ama anna almasiha huwa Allah, woɓɓen ton ɓe aaƴi ɓe inni wondema annabi Isa o ko kanko woni Allah, Allah o noddi ɓe e yi'e joni. Wa man za'ama anna almasiha huwa ibnullah, woɓɓe inni annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah. Wa man za'ama anna uzairan ibnullah, woɓɓe inni uzair o onno kay wo ko ɓiɗɗo Allah. Wa man za'ama anna allaha faqir, woɓɓe inni Allah ko o baaso. Wa man za'ama anna yadullahi mahlula, woɓɓe inni juuɗe Allah ɗen ko kolmbaɗe yawri ɓurataɗo. Wa man za'ama anna allaha thalithu thalatha, woɓɓe inni Allah ko tato e tatoɓe reweteɓe ɓen. Yaqulu llahu ta'ala li haula, ɓeɗo fop Allah o moɓidiri ɓe nokku gotum o inni ɓe afala yatubuna ila Allah, ene ko honɗum haɗi tuubo ruttoɗon ko Allah, wa yastaghfirunahu, insino ɗon kadi ka makko, wallahu ghafurur rahim, Allah ko yafotoɗo yurmeteɗo. Goɗɗo inni Allah, goɗɗo inni annabi Isa ko Allah, woɓɓe inni ko ɓiɗɗo Allah, woɓɓe inni Uzair ko ɓiɗɗo Allah, woɓɓe inni juuɗe Allah ɗen ko kolmbaɗe, woɓɓe inni Allah ko tataɓo e reweteɓe, Allah moɓidiri ɗo ɓe o inni afala yatubun, ko honɗum haɗi tuubo ruttoɗon ka min Allah, wa yastaghfirunahu toroɗo yaafuye, wallahu ghafurur rahim, Allah no uɗitani on dambugal ngal pellete o yaafoto. Ko moye men bakkatu mum hewti ha hewti ɗi konnguri ɗo, kalla wala hay goto hewtarɗo, hay say ko heɓuɗo fattu wari. Musidɓe julɓe tedduɓe, summa da'a ila tawba, ndaare kadi ko homɓe Allah o noddi faade e tuububuye. Man huwa a'zamu qawlan min haula, no woodi kadi wolnoɗo konngol ɓuri ɓeeɗo fop, hay innuɓe oɗo ko Allah. Ko mo woni on ko fir'auna alayhi la'natullah. Oɗo yewno ha o ini ana rabbukumul a'la, komi woni Allah mon ɓurɗo e towude on. Tawi ɗum ɗo yonarimo o inni ma alimtu lakum min ilahin gayri, mi sikkayi ɗo mari reweteɗo goosi wona min fir'auna. Oɗo fop Allah o noddimo, so tubuno o rutti aɗo hewde ka hewɗon Allah jaɓanaynomo. Enen alhaaliji men ɗin hewtari ɗo mahma kana bakkatuji maɗi no ɗi woniri. Yewgol hayina kanko woni Allah, heferɓe ko fewndi fewnɗo ko fof goto susari woɗugol ngol konngol. Firawna wowluno ma alimtu lakum min ilahin gayri, Allah accanimo ɗon o inno ana rabbukumul ala, ko on sey Allah halkimo. Kono so tubunaɗo ɗum ɗon Allah o jaɓaynomo ko ɓe Allah o noddi. Fi honnum o inni izhaba ila firan fa qula lahu qawlan layyina. Musa an e Haruna annabaɓe ɗiɗo yahe ka ndu bandiru, kono noon wowliranon mo doyi avec respect, malgré ko kefero. Si tawi ko ni kefero wowlirante ka noddugol mo ka l'islam, kono ɗum sikkuɗen sa yi julɗo musidɗo ma hino falja, ɗe hani mon wowlirande needi. Musidɓe julɓe tedduɓe, imamu Anas radiyallahu anhu, oɗo o natno ka suudu nelaɗo tawi o mari duuɓi 10, o kurkani nelaɗo e nder duuɓi 10. Ko nelaɗo woni Madina kon fop, ko o wonno boydijo nelaɗo on, ko wonno woniri qissa on. ɓay nelaɗo hewti e nder Madina mo be ƴettuno goɗɗum ari domugol du'a ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Yumma Anas oɗo tawi hunde ko mari wala, tawi ɗum no suninimo moƴƴa, o ƴettoy ɓiɗɗo makko on adi nelaɗo mara hay hunde komi wannama, kono yo kumpay kunga wonɗo hara a nulay kum bete min kadi mi heɓa barki e ndu suude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. O woni ɗon o sahabaji ɗo non o filli, yaqulu o wi yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam, ndaare ko nelaɗo maki fi wonande enen faggitiɓe bakkatuji no ɗi wayiri o no ɗi wayiri, en innata ko kunɗo ma kunɗo. Nelaɗo maki wallazi nafsi biyadi, wo mi wondiri min Muhammad on mo wonke a woni e juuɗe muɗum, ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala. Law akhta'tum, si on woopi on faggitike bakkatu, hatta tamla khatayakum, ha bakkatuji moɗum ɗin hebbini ma bayna samai wal ardi, ko woni hakkude leydi kon e kammu,
hara ɗum ɗo fof ko bakkaatu ma heewi few. summa stahfartumullaha ta'ala, hooti insine ɗon tuubi ɗon ruttuɗon ka Allah, la gafara lakum, mi wondi Allah on yafoto on. rawahu tirmisi, ko imam tirmisi e imam muslim woni ko filli hadis on. kon ɗum kadi faalle mbaw ɗum ɗo. nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki kadi, wallazi nafsu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam biyadi, mi wondiri wonki on mo wonki muhammadu woni e juuɗe moɗon. law lam tuhti o, si on alano e faljude, son faljatano, la jaa allah on addayno bi qawmi yimɓe yuhti'una e ɓen faljeyɓe waɗa bakkatu, summa yastahfiruna allaha fa yughfaru lahum, ɓe tuuba ka rutto ka allah subhanahu wa taala, allah jaɓana ɓe tuubobuye on. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafuru rahim. alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa, wa ba'd. ayyuha lahibba, musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude oɗo laawol ɗiɗaɓol du'ano ɓurnaɗo tageefo ngon, o innuɗo tawata ɓernde makko waliki o yawmal qiyama, ha tawata aaden goto e mofte makko ɗen alaka nder yiite jahannama. ɗe yetta allah subhanahu wa taala waɗɗon e mofte muhammad sallllahu alayhi wa sallam, yo allah ɓeydan oɗo jam e kisiye. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo kaffaratu zambi, wo kaffara bakkatu. on andi si goɗɗo nannintini ɓeygu mum e yumma mum, kaffara on hiɗen andi. si goɗɗo wondi o yani e wondare, hiɗen andi kaffara on. joni noon si goɗɗo waɗi kaffara on, si goɗɗo waɗi bakkatu afwan, kaffaratu zambi on ko annadama, ko ninsugol. ɗum nelaɗo sallah alih sallam maaki, ɓe firiri o hadis ɗo, annadamu tawba, ninsugol tu yoni tububuye. hara ninsi on ga no won noon sartiji tububuye, gogo on taw ko ninsugol ko waɗi kon, fiɓa kadi ka ɓernde muɗum fodde miɗo wuri mi yillitotako e o bakkatu ɗo kadi. si tawi ko goɗɗo toñuɗa kay natta joni to yama ko toñuɗama kon. si tawi noon a fiiɓi ɗum ɗo worgitorima hannde kadi a waɗi bakkatu on, na de yayino hannde kadi ɓaymi tuubiɗo mimi ala tuubitode hannde kadi, fodde hiɗa wadde bakkatu on tuubu ruttoɗa ka allah subhanahu wa taala. ɗum ɗon noon holla e gudditi dammugal yo goɗɗo yaw waɗa bakkatu ha gayna yilto kadi tuuba, la na ɗum ɗo woni ko fandi ɗen. ayyuhal ahibba, nadu wa ayyuhal usa, ko ayyo neɗɗo bakkon ɗinɗo ha ɗuuɗi. ayyuhal musnibon, ko onon yo faggitiɓe bakkatuji jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗe. ko ayyo gorko janfiɗo ɓeygu mum, ma an sonnajo janfiɗo moodi muɗum. ko ayyo suka ƴagganɗo mawɓe muɗum, sabu nono tawa e bakkatuji jani ƴaggangol mawɗo muɗum, yahagol mawɗo muɗum. ɗum ko bakkatu jano non, fi kala hande ɗum wattanaka hakkille muɗum. jabagol moodi mum, daro pas jaabo moodi mum, ɗum ko bakkatu jana non. haray ko ayyo sonnajo mo allah jarribori ƴettugol ɓandu mum jonna gorko janano, ha reedu yalta e nder muɗum, tuubo ruttoɗa ka allah subhanahu wa taala, toroɗamo yaafuye. mi waɗa ɗon entre parenthèse, ko wiyete fattu, ɗum duwaka aybinede. ɓiɗɗo on hay hunde o faggitaki e bakkatu, ko nenejo on e babajo on woni ko faggiti. si tawi noon ɓe tuubi ɓe ruttiki, allah jaɓanayɓe kadi. musidɓe julɓe tedduɓe, ta inñinir goɗɗo sabu bone. sahabaɓe ɓen ɓe anduɗen, si annaba ɓen feƴƴi ko kamɓe ɓuri e moƴƴude. ɓe waɗi jeeno, sahabiyato ɓe ngay waɗi jeeno no tabiti. sonnajo goo o waɗino ɗum, o ari ka nelaɗo sallah alih sallam, o nelaɗo mi jeeni rewnu sari allah on e hoore am. nelaɗo yiɗi ndaare so tawi o feeta, si hakkille ɗen sottari masna beere o yari, o nelaɗo boobo on no ka nder reedu an ɗo, tawi ala ka feƴƴo hannde kadi. nelaɗo sallah alih sallam maaki, yahu ha tuma nde jibinoyɗa. o yehi o jibinoyo, ƴetti boobo on kon wari kadi, nare imanu maɓɓe on, ɗum na crime feƴƴituɗo noon. o ini nelaɗo ko min arno ɗo, mi jibini hino boobo on, rewnu sariya allah on e hoore am. nelaɗo sallah alih sallam maaki ko hewɓe yurmede, ɓe inni yawmuynoyamo ha tuma nde o enta o ara. o hooti kadi o muyno e boobo on ha o enti boobo on, o ari tawi mo jogi boobo on ka juuɗe, boobo on no ƴakka bireedi, woɓɓe inni cobbal. o yi nelaɗo rewnu sariya allah on e hoore am, tawi ala ka feƴƴo hannde kadi. nelaɗo sallah sallam jeeyi boobom ɓe inni rewno e sariya allah on e hoore makko. eɗen anndi koni sariya allah on ko wargol mo. ɓe fiɗimo ha goɗɗo tappirimo hayre, ƴiƴanɗam pacciti tunini coñce makko ɗin. on sahabajo yenni sonnajo, ngol konngol waɗi coroy ka newru nelaɗo maki mahlan. woɓɓe ni ko seydina umar, woɓɓe ni ko khalid. o tuubi tuububuye laaɓuɗo,
si tawi baraji o sendanama capanɗe jeɗɗo yimɓe madina ɗo yonaɓe ko ɓe natiro e aljanna. Bi mana so yi sariya waɗama ko ɗum holli bakkatuji waɗete. ɗum nakirimta aybinirno goɗɗo heewi hande kadi e cuuɗi tawata ɓiɗɗo bugorama ni fi o heeɓi fattu o waɗi bone ko gotu nga haykimo on woni ka nder suudu on famodiraɗe ko so woni ka yaasi famodirton ɗum ko ella molnaɗo raɗagol ɓiɗɗo mum quelque soit ko waɗi no woniri o no woniri a wawari zerugol ha waɗi ko ya zeru on say noon kay ɓaawo wadde. Goto e meɗen jogaki hikma ha hewtiti annabaɓe. Allah jarri borno annabi nuhu alayhi salam ɓiɗɗo makko woni bandi kono o démissionnano o haykano ɓiɗɗo makko on o raɗanoki ɓiɗɗo makko on ko ɗon ɓe gorguru ni ka nder suudu ton hande ñawore Allah nden arno yehi ka laana ga mi torike ma jeejima wonu ga kono konno o ini saawi ila jabalin yasimuni min alma mi yawi mi soroya ka ley felloɗa ngol ɗon dandaylan la asima al yawm hande ala daɗo sina wonɓe gaaɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en battane moƴƴo mi toriki rabbul ibade on darson o gasari leero on feƴƴitino on yaafoto mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogiiɗo bakkatu janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko Allah woni yaafotoɗo yo Allah yaafo en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah o reeni ɓen kadi faggitaki e bakkatuji kadi yo Allah on danduɓe ɓe faggitago sifa ɗin bakkatuji mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah on woni ko okkata battane moƴƴo yo Allah okku en fof meɗen battane moƴƴo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men feƴƴunoɓe fof yo Allah taw fuu harɓe fof maɓɓe hiɓe ka jannatul firdausi laala mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en waɗugol bakkatu mo yafatake yo Allah dandu en kadi en tuubude ronke jaɓede kadi yo Allah okkor en tuububu ye laaɓuɗo kadi gonguɗo kadi ko adi mayde nden nangude en ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا kala ko woni ga e sawaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko woni ga e faljere haray ko min wonɗo e wolde woni ko falji ko seytani woni ko longinilam ƴette kala ko wonde e sawaba ko gollitiron kala ko wopi bindi kon haray watte ka poubel wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa aqimi salah